Jangan lupa like dan subscribe agar selalu update info-info di channel Demak Beramal. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa karena terlambat adik Sunan Kalijaga tidak mempergunakan kayu jati bulat? Potongan-potongan kayu ini pun kalau dijadikan satu bisa jadi kuat Kanjeng Sunan Ampel. Begitu juga dengan kita. Kalau bersatu akan merupakan suatu kekuatan. Bukan begitu Kanjeng Sunan Bonang. Masjid Agung Demak didirikan dengan Condro Sengkolo, lawang terus Gunaning Janda. Berarti tahun 1399 Saka atau tahun 1477 Masehi. Penyempurnaan Masjid Agung Demak secara menyeluruh, termasuk serambi dari Majapahit, dengan Condro Sengkolo memet gambar bulir. Ditafsirkan tahun 1401 Saka atau tahun 1479 Masehi. Bagaimana? Apa besok bisa selesai? Insya Allah, Kanjeng Sunan. Kalau begitu, sebaiknya besok kita adakan sholat syukuran. Bagaimana Kanjeng Sunan Kudus? Itu lebih baik. Kirimkanlah utusan ke Kesultanan Demak. Bukan begitu Kanjeng Sunan Ampel? Sebaiknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.